Ghana na ye dia mamo na muntimi honor yourselves no ase any saying menti ase because hwe enye ba ko ayeko ayono ayesa and they say da ben pa na Ghana for ye behunu nyansa a wo hwe obi a ofiri say ono de enka won nwene saa adwene ni bi wo wonim de wa kontitiem wa tu kwan wa hunu ade pa enso no sansem bi sia emse ya na de adwon ahuru wo manim omo hunu hwe apart from particular ene mibisa obi a onim de say me start every sa doctor tapes na what say doctor do no et say muyi kunkun baja now Ghana ni India ni kasa na Ghana ni wo translate no cause insane bi ho no ma obeka e bi kura twi kura wontimi nka eti ho e na doctor di ni bam na say me kase no obi twi kogu fra memu a ni akoba me say aye doctor e kwa be no ye doctor yamra akompeko kere Japan ge kwa esonumu ana so koya amanyesem fast forward over one powerful ge kwa akoya amanyesem NDC ni bi antiasia MPP ni bi aso supporto enna nsa asem echi say do me minini pa say do minini pa because of to continue minini pa MPP for say we NDC ni NDC for say we MPP ni ba say do pam no twa no we Ghana ni a we boni a e wo say Ghana mra eni ni die na mi bi say entenya bia no sa party executives no any MPs ne ministers on better radio so any opposition party force on better radio so no enna misia ebi wo court airport opposition ni MPs and any current administrative government MPs are more power omu nyina omu tu kwan abom na mokwa ya nyanya pa be na bokokosu aba mu bedru Ghana pe ase maka de adwongo ahuru manim yes Donald Trump Theresa May Angela Merkel akwano abrante no de say abrano pen e fe say Macron ade so mkro mo no yenya politics so ba se Macron wono anane yire anane ba ekodi nsam fua Macron me kan kire se Marie Le Pen ene etata no yeti kroma musima ko school musimu niminyansa yakoto abama mo MPP and NDC asem krom wa playground ne ya bremo hwe mutra nya ya ebe kakra no mo yire ne mo manko na ba ko to abama mo mumye hwe ni yo because pakwesi aha dabi se wo yire kotoma na nya wa na se wo wini a wo wini me de mfa me ho me pa cho pese mbi so asem mpisa me se me ni omo ye no eye mesre na me hu nyansa wo se onipa no ye njintu mi se onye ndisi no ye PP ni anaso ye ndisi no ye PP ni enu no emra na ya hihya to on se mesi wo ye Ghana ni pakwesi wo ye Ghana ni eni se wo ye ndisi ni na odi boni a ye nyama nko wo ye MPP ni na odi boni a ye nyama nko hwe ensema ekoso a ebi nye fe ebi si and NDC o ebi na ebi so SSC and the be na Ghana mo city me de pakwesi de me hini se yesi ato aba ma ko jirama na mu na kansempa na ye niema pa ama Ghana fa ntumi mfra and they say maka esisi bebre asama abatin
the same thing at the end no akwa friend say hodare okan mebwa hodare okan no yes an ya de ye wo mo eni say no e dey pa na ye be dabe pa de mo say asuma sie di bone wodi bone no wone na yire ne ma ne na busuafo ye wadafo no na no problem I don't have a problem but man me jira ho omo ye de pa ko si de me hini say dudu na omo kansam hunu no omo nya toku we show mo bontia maza capito aye din pa o maza capito aye din pa o na nti wo no wo bini nipa na wo protect no onwini wo hey etie for momrem 0302 216 545 0302 216 546 0302 216 545 0302 216 546 yan hwani ya Ghana ha enema ekoso no a time enti e dia some man me nka say ye kan bom akasa ade na nye. Hello papa. Yes, afternoon. Pacho mafu me nwa de say pacho nyame sha papa Ghana ha say enu si na niema ekoso a asemra ni o man papa wo ye Ghana ni nipa na ya tin so ye hwan o ye Ghana ni emra ni say e jeli no for life a ye jeli wo mu nyina for life eti eku mo ye nku om ne de no no ye nko mra nya djuma emra no o so ye nhwe ma ne nya djuma en o ye ndc ni en o ye MPP Ghana ko ye nya ta se bin kwachi atem e ya tete kwasem ye nyai na papa nya mi sira mafu hwe mera ho se Ghana ni mera ho papa mi muama ta aden na ye ti obi pe en o so ye ndc ni so ye MPP ni we so ni e ja atem no enti aye no police papa we wayomi yetimi kwa ya nyom kura fa no ho gaganto ye ncheni e de na to wayomi ekosi e de na to wayomi ma from that. Hello Wafa. Yes sir. Bacha ba ajana wa ni okwa ajana e dey say yes sir bacha Wafa she sebi yeah azoka boys ni data boys we see there data force no for na ti ye parties ni na ti ye very good omoko ya be ba say we dey minim no fia sebi ade see enra wo parliament ya o she MP t-shirt amafo aye sisi ebe particular party say ye nim no esu ye nim no MP nim no. What I say, Wafa, it's about time. Me, Wafa, and no, another 3 days. Me for radio about particular party. Me nimpenyi be power. Hey, open and more you remember 20 cities in Tokare for us. Tell me quiet the same you. If you fear by just 3 days new Wafa. And I make sure say, Tio, me, Ajana, me man kasa mchiremo. Munyai sa, and yamana moto sosona. Uti way, ABN ne. No, you may be declared. Now be MP, or be a minister. Obi a government appointee wakoye Ghana boni o enye se wakoye Nigeria boni o waye Ghana boni na wote wa se waye me party ni nti no na wote radio so mo France mu hunu na e ka anya se no e kotoko ni nti o NPP ni obi si anda bi no ye first a polling agent e ma NDC na boni na waye ye ne boni na waye ye ne. Hello yes sir. Good afternoon. Afternoon. Omusunu koso. Na me sira na juma pa. Na me sira mo. Mo sakra musuban, me de maka. Me o party am to abama no, omusumuru. Sa party no, wudi nsefo me meka. Oh say, yeah, political system na yeah practice no. Me sure say, we call other foreign countries na omo practice na say omo sani omo ye omo di na sani ye but once the back of my enka no press so once they say party ewo aban mu a the way now opposition behave no na ye ya because adie bi o ho a party ni eye kura na say ya instead they say opposition no ebe encourage am o maye no just because of political propaganda na say yintino le yesi enye ne bibia ye politics na masa ne ma we ekosi yo na me bisa o omuzumu me pacho me misa asem enti sebe me no ya adwene bebre enti wo musumu na asem enti aso ntimi ntina ye fie ehunu se asem asi kan mfuto no otogu ye ni ba ko fi ade ba ko den say won say ye nyina ye ndwene pe enna so wo tla fie say me nkyere ma adwen
ana say obi nkotere na adwen me emfa me ho a nipa kakra bi na mo betere o ma adwen no samra na ne de bediu omuzumu entini eto aba no ma menka asem nchotie Ghana ha woto aba eyi obi se onko parliament enkosi wa nem no ma wowo ehontow me kama mati asio adekonti awoso ya no pa ahomache ekogina lemu e ma no kopa nwumre no nsia no nya se wo kwa akoto ma obi abaye yi ache wo ayo monti ase ni obobosu munim eya me yes up to now. Yeah, sometimes me be say make cansem bi wo be use words bi a unye bi ti ba bi a wo se bi a wagu nanim tia dem ye what you say obi enu a wokoto aba why na adwen say me kokopa adwuma keka ma obi adwen ne say me kokoto aba ma we no oba ebi amua bi ana hihye bi a wo de beba no ebi ameso me benefit aye me de say o se hihye ya wo de beba empempe ni hihye wo mo de ba wo ate persona ye to aba no omo mu ni ekodu omo koduru ho a no ma defeatis ate persona omo mfa ni adwuma just ni pa ko obeka ya Victoria Hama we dey forget forgive me body e dey ka say wo $1 million and so it is enye na ye yi na die no si ye yi na di enu anu no because what you make can say wo $1 million what I say into omo pa omo tabi omo bedi say ni aban no ko opposition kura omo bedi wa hene MP no ko ka me se MP ni bi ho no ma o mu free MP ma o mo mobro o mo de se ta wisi MP no hu bi ma o mo ye former MPs ko fi ba to o mo yes na menu a me de bi o mo nya nche me o mo kra o mo nya nche me me ka mo mati ase 0302216545 0302216546 hello Blagofi. Mayor. Kofi Capito. Mayor. Kofi Capito. Mayor. And that's my bow. Waka sama na to makuma so papa. Muti ewi ambosa kwa ensem phone ntimi dem fa me ho. Blagofi. Me say, you so too full. Ananim. Ah, you mate. What too full papa because you be toba. Me say Blagofi mi jema djuma oho. Ekoye campaign. Amedata. Blagofi. Me be kwa campaign be say party t-shirt. Na ba ye fo be se no ma na me no ma hwegu gatam na bi papai party na bi papai ni na si Blagofi party ba power emfa so be na menya fiso de menya fiso an se Fred Keshi awinwan mu kobi ende ye ba MP no e de wa aboa me o fan ko o so ni mu mpo Blagofi ti san asem na kan no me atoma sun Blagofi asem mi cross Ghana ha unu ka sa budget load of anko so ni mo asame ma bi o guy bi o sana sem ma vision kumoji o ye criminal konfo untimi kasa oh tie me de tie papa me kasa mcho we se wa ya obibi a fa no ko police Blagofi mi ne ko police station papa ya we kobla papa ya fa no ko court me ne ko court Blagofi enti wo de ja no fa no ko court be so nya na obeka so obi a criminal me nim so a criminal wo na wo se wo ne ko dealings na me ni ho me sere ate wo de he se do aseme bae se sedu ebi se wo ekotokoni enti wo ekotokoni na even se president court akunya so na so odi bone wo wi o mani sika na se emlana tina awon se party members so se we party ye go dey ai se mu me ne obi so we NDC ni papa ya wo ni masem no ade anika NDC for so we MPP ni MPP so for so we NDC ni nipa no we debi we Ghana ni e na asema ba se wakoye bone over some of ya NDC chairman they say okoko ta say ya he dedeni ya NDC for ko say munya ma se mo kene Japan ya che no da sem kene Japan ya che no man ko de police headquarters man ko de ho munya de mo kire no hello Blagofi. Yes sir. Me dey John because every circle. John Koso. Blagofi nyame nshira na me dey me decide ade atoma adwen me say abato de metu bia minim de because there's a 2016 me froka free akwa asante be kwa ekro bi e frɛ also kokotro ho na metuma aba na me papa stand there assembly ma wo ntino for pese bibia e be o me ne me wife anadu be 2 o'clock e kwa akoto aba ama lawyer Joe say usu Joe wise na meze Blagofi se obehu pa nipa desani nam so efiri be kwai e de ba be kokotro a on ahomeche me ma me bi akowu wo so a wo de wo kate ohene wo de wo ka me first time me call oboase e me ka se Ghana for sebe ya nya moye ho
because Mako Johannesburg. Omu tu gold wo. Now share Johannesburg. Broni na obetu bi Ghana no. Ona na tu bi Johannesburg o. Sa broni krona. Mra ye adwuma wo ho ntino. Thank you. Ese se wo ye kwan, ese se wo ye wode ne magu na akwan so. Na hwe se doctor bi e wo hono ma ye krom wo abetutu pipes wo hono mo. Omo connect pipe na ma channel ni bi so onfa huru gold because omo se nsuo na wie nti. Onye nsuo bi ya na wo de ahuru gold. Omo connect ama ne se onfa huru gold. Opani bi asambere ma bi akwaji kakra nti. Black kese Ghana ahụ meti na he tepa me gina we temese ko teme ko to abapa me nyinni ma ohine the American say ye he say dudie ya black ofi ahụ meti say ye de party sam e say o man we ya ya hwe ma ya hemfo tete wo pa o man politicians abeji o man ya boss o mu sekure ahụ meti o ene so obi di boni a wo de ne ho ko bata politics bi a ye be ja no entu we anti na ma me mempe politics ro yo mo timi na se hwe ma me kan so me nkyeremo me makase edumini ni pa na me ne wo kotoko hello ata good in offer that is say boko na nso offer entin krofo we ya no mu se yan fa Ghana ma we no mu nye ni se mo so na mo de ma wo mo because yet Ghana ha ye nyina ye jetum se asembisi ni ye nyina ye ne MPP NDC anasem na say a omo ase nkrofo ya omu nimunti asembi bom si o asem we de ma ye nye ne MPP NDC nti we yi omo ashasi omo ye ne sa na che so omo ompeso omo say asem ne dada asem na say we yeah Delta Force asoka anyone for and the NDC time na asoka ne boys eye nsem hunu no e de na to wo mo and the MPP Delta Force the invisible force e de na to wo mo yenya ye na MPP NDC anase ba onipa na di bone enti so ye MPP so ye NDC o ye Ghana ni wa fom Ghana emra ni enti afi sense mfuna omu di na kasen na me fasa kwanya we sinso asere mpanimfo a omu ka biye wom se nkrofo we MPP ni NDC fo we shas ye peso omu di wan semfuna omu nkasa because anope mate security expert bi Adam Bona ese o tutu bi ma wen pa e wo si enyam panimfo mbetimi ahwe wanyani mu aka kire nse de mo ye na ye nsemfo nti mu nyai adenti na omu yesa adenti ata na me shira woni abrifo gina hwe ekure ye ketwa bi o ekure ye ketwa bi ata kete Ghana ye nyina dia Ghana ye ni baby akọ na Ghana on me se dako nyese bia wo be say I don't want to be say bia me ka boni ama Ghana enka sibu wonsi na jibifo na wo mu be wu no munya baby nko no na nke wie na wo ko hwe baby ti say Libya baby ti say Iraq Syria Sudan Kosovo and some may see one man ya ti hanu na asa adwini bia ni netitima ya na emwa hello good afternoon Asempa Fm Fifitama kabra koso ejana NDC na MPP ko yo megbo ama na yi o mo ntibi mwa aha eji yenti memufo na o se fe timare ko mo mwa asma okay from Debiameka from Port to Pong when we are into 5 kilometers omu hu nyansa nya kwan ne maye thank you Debia ye kwa ye bresa o car shops obeko shop every week they obeko shop what is this from Pong from Port to Pong she no why tan so to kwa dia ko because of how ye NDC stronghold in the MPP form person meye NDC for so back pass omu hu nyansa nka se oho ne ye nya aba pinto o meye kwan na maye when you say Kabre na me bisa. Enyem bia say NDC for net one ma NDC for no omunya Ghana for. Omunya Ghana for. MPP for net one ma MPP for no omunya Ghana for. Omunya Ghana for. Eya na eye jimisem. Ene nsam fu se wakoji sika se wo de be ye Ghana. Wa ka se wo de kwakoye wo party o. Na je enyem bia me uni media me ka se hwe America politics de wo town no kra na wo jeje ne so. Se na be ya wo beje sana adwene. Yo. Akwa se wo kwakopo oba no oba ne se wo mpewo enya akrokro na akrokro no yo na wo de se me mpewo asem na wo ntimi convince me e ma me se sama adwene na de bia wo mama tan wa na nya sapa be na wo adwembone kwa wonim hwe na se o meka dukronti a ya kwan ya nsuo ya to aba no
ye ho ntoyen because how am ni ukomu no sa MP na oto abama no onkomu bi yo because what TV team Yaman Bangalo you trying water you trying electricity bill thank you we dem move because say nka trotro na wutimu no the sam no ne MP4 for buses MP4 for train MP on dem enti onu onim so kwatra sa bus nim na se bus ni nya oba obeye mra ama bus na yi etie for intimi fa ko bi o mra na so hwe mumie